Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Iqaleke phansi indaba yake yokupheqelwa ke kwentombi. Ukhuzani Mpungose kuzokhumbuleka ukuthi ke eminyakeni ke edluleke kwaduma ukuthi wakwapheqelwa ke intombi epheqelwa kilo wayegida ngoma lakhe uTekisi osegida ke ngale ngaphesheya. Muva nje ke sekuphinde kwatrend ivideo futhi ke lapho ke zakwagoqa zihlangene khona uThibela Mpungose seveza ukuthi ke uhambe kanjani ke lapha kuTekisi. Uveza ukuthi ke kunomfowethu ebesikade ke sinaye lapha ke noma ke lapha eqenjini ke osengasekho kohambile ngoba ke edubile. Uyabuza ke nje ke lapha ke ubhuti ukuthi ke kwenzakaleni. Uyamtshela ukuthi kuhamba nje ngenxa yokuthi uhluleke ukuzihlonipha. Emva kokuthi ebekade ke landela ngemuva intombi ke yomunye ke wethu lapha ke eqenjini. Lona ke ubekade ke pheqa ke intombi ke yomlungu wethu ekhomba ke umfowabo uKhuzani ethi uthandana ke nananga uthandana ke nentombi kananga uKhuzani okuyena ke mfowethu nje ke lapha ukhona ke lapha ke endimeni kube ke sekuhlekwa sekuba ke yihlaya kuzokhumbuleka ukuthi kuTekisi phela uzoshadelwa einsukwini noma ke inyangeni engengakhi ngomhla ka28 kuJuni. Khuzani Mpungose ubonakaleke naye futhi ke liposta ke lolu dwende emahalalisela ede kuyamahalalisela ke kakhulu uthi ke bekuyinto bekudala ke ilindile ke ehalalisela kuTekisi lona kwampheqela ke intombi uTekisi ke njeke lapha ke bakethi kufelile ukuthi kilona gida ngoma ke lesibili elizoshadelwa emva kaThibela njengoba kade kushade kuThibela eminyakeni ke edlule lensizwa kushada ngomhla ka28 kanti ke njeke lapha abaculi abaningi sebehalalisela ufaka phakathi uKhuzani Mpungose umthandeni umfoka amanqele kwaziseke phela vele ugida ke kuyona kumthandeni njeke lapha ke yona ke lensizwa ke ihlaya ke layo lokupheqela ke njeke lapha kumlungu wayo laphenduka ke likhulu ihlaya ezinkundleni futhi kwasekuthathwa koKhuzani njengomuntu okungazi ukuthi ke mhlawumbe yakanaye komunye umuntu kwahamba ke kuhamba isikhathi kwagcina ke kuvelile ukuthi ke nembala unaye komunye umuntu anaye kwakuvele njeke lapha ke kulihlaya nje lalingayindawo ukuthi ke kuthiwe akanamuntu ke umfoka Mpungose nalo kudwende luyeza ngomhla No, okusho ukuthi bafethu kunomuntu niyazi nani mesisebenza noTekisi wakantete sekwenzakalile ke wahamba ngendlela ahamba ngayo uhambele futhi yena waba nedemon wabangena usathana ukuthi agcine ngakwazi ukuhlonipha intombi yomunye umuntu esebenza naye la le ntombi ibithanda umfowethu nanga uKhuzani mayivela indaba akuthole na ukuthi indaba usiyayazi umuntu okuyena wemgangela so ke naye wakubona ke emva kwalapho ukuthi hayi since sengigange ngalendlela vele ayisekho akusayiboni ngisafety yabo mathiwa ngiphila phakathi kwalaba abantu wahamba ke wanyamalala kodwa not because ukuthi wabhalela imessage noma wafuna kwathiwa mfowethu sekunje ayikho into ayazi ayikho into yakhulunywa kuyena khona la khona wamhlabela khona wena ukuthi